سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان درباره روشا سوریه دا گوت جبو کو آرامیه که دم دریج لسوریه چه ببه دوی لدروی ارتشا سوریه تو گروپین دنین چکدار نمینن دوی مجاره دا جید بیجه نریناوی و سروکی سوریه احمد شرع وکافه ده برسبه پرسکه ده درباره سوریه در اردوغان گوت لسوریه جه جبو ریخستن تروریست نیه کاری که احمد شرع دکه اردوغان ده بیجه کاری که لدجی ریخستن تروریسته هفسرو که دبپی کسکین باین گوت دستراتا ترکیه دبیجه روژاوا جبوان تهدید و مترسیه که مزنه لی پرستکه جبوان کسین که سر جن زاروک و دایکان جیدکن نه تروریستن نه مترسی و خطرن افجه اردوغان دپرسه او کسین که علویان قردکن دروزیان قردکن دکو جن خلکه سرگون دکن مالین وان تالان دکن جبو وی دستالاتی نگفن نمترسینه اف پرسن که جبو سروکومار ترکی رجب طیب اردوغان هاتبو نکرن بویرون جوینا چاپمنیه یا سروکومار ترکی رجب طیب اردوغانه لفروکاخانه آتاتورک استانبوله بریا سردان خویا بو مالزیای جروجنماگران را آخوی و برسوا پرسینواندا. Kanal 24'tan Deniz Zeybek. Erdoğan bahsa serdana serokomar qonağa ve guhez a Suriye Ahmet Şerkir و برسوا پرسکی لسر سبروجا شرواnan li Suriye و Rojavayê Kurdistanê da. Suriye'de terör örgütlerine yer li Suriye tecih ji bo rêxistinên teroristî nîne. Têgoşîna ku niha berêz şerع li wir dimeşîne li dijî rêxistinên terorist e. Divê li ser axa Sûriye dawî li çalakiyên rêxistinên terorist were. Vê ca çi çekan dayinin an jî çekên wan ji destên wan bên standin. Faaliyetlerine son vermeleri şart. Partiyen Kurdî û beşek ji partiyên siyasiyên Tirkiye li nav xwe rexneyan li siyaseta derveya Tirkiye ya li Rojavayê Kurdistanê û Sûriye digirin. Dibêj Rojava ji bo me tehdîd e û tehlikeyekî mezin e. Ji bo wan ew ê ku jin zarokan dayîkan ser jê dikir ew zihniyet ji bo vê desthilatarê ne tehlike ye. Ew ê ku Alewiyan qir dike, ew ê ku Dürziyan qir dike, ew ê ku sürgün dike, talan dike ji bo vê desthilatarê ne tehdîd e û ne tehlike ye. Ankara daxwaz dike ku endamên PKK yên di nav rêzên Hesedê de ne li Rojavayê Kurdistanê nemînin. Hesed xwe hilweşîne û çekê xwe radestê hikûmeta nû ya Sûriye bike. Beşek ji sînorê Sûriye li alî Rojavayê Kurdistanê ku hevsînorê Bakurê Kurdistanê ye li alî Tirkiye dibin kontrola hêzên Sûriye ya Demokratîk Hesedê ye. Yekîniyên parastina gel YPG ku pêkhenerê serekeyê Hesedê ye ji alî Enqerê ve wek şaxeke Partiya Karkerên Kurdistanê PKK tê dîtin. Lê fermandarê giştiyê Hesedê red dike ku ew beşek bin ji PKK.